Siap, Dome? Iya, siap, Del. Ya. Gimana sore ini, Git? Aman dak? Aman, sudah selesai galau kau gawean aku tuh. Alhamdulillah nian aku. Fadil, Dominik, ngapa kalian cak lesunian? Kami nak main gatet, tapi di lapangan kami, Bang. Iya juga ya. Sudah, Dil. Kita main di lapangan bulu tangkis nian, Pe. Agi aboking ke? Niana. Iyo, nian. Sudah, siap-siap lah. Kita pergi, Pe. Siap, Kapten Kibul. Yeay, kita main bola. Yeay. Nama Nian, Dome. Main sini. Seru Nian. Terima kasih. Kami balik. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Makasih, Bale. Aku balik ya, dadah. Dadah. Sama. Dah, salah nian aku. Lagi krisis keuangan, malah ngajak mereka main bulu tangkis. Arokes ini.